Sanibonani Mahlabezulu, siyahlangana futhi kuNdebele Secret Confessions lapho esithumela khona ama-confessions wethu enambeni le ebonakala esikrinini ukuze sikwazi ukuthi sinifundele ama-confession wenu. Kwazi bani ngelinye ilanga azithola nawe suthola usizo ku-comment section. Okwenu ukusubscribe, ni-like, ni-share nokukhomenta futhi ukuze sikwazi ukuthi sithole usizo kulabo abadinga usizo. Namhlanje indaba yethu esiyiphethe indaba kabhuti othi yena wahlangana nentombazana. Le ntombazana yayingumuntu lo wayesithi usingile, lo bhuti naye wayesekudingeni, edinga umuntu angathandana naye. And then lo bhuti wathandana nale ntombazana, bathandana okwesikhathi eside. Uthi sathandana kakhulu anti Matawu. Sathi uma sesithandana laphayana le ntombazana ayizange ingivelele ebaleni ukuthi kukhona into engabe isenzakala noma ukuthi kukhona umuntu obekade ethandana naye. Sathandana kanjalo sikwaba mnandi, siziphilela kamnandi, kodwa le ntombazana into eyayingimangaza ukuthi angisithi mangithi mina ngicela ingibonise iy'hlobo zayo, ithi yona ayikwazi ukungibonisa iy'hlobo zayo ngoba akabe isikhathi, hhayi noma ngoba nami ngangimthanda umuntu angizange ngibe nesikhathi sokuthi ngishone ngilandelana nalezo zinto lezo. Kwathi ngelinye ilanga silokho nje siqhubeka, kwaphela nje iminyaka yaze yaba mithathu. Sithe ekuqhubekeni kwethu iminyaka yaze yaba mithathu laphayana lokhu esithandana nentombazana, ngelinye ilanga ngizwe yena uthi yena nginomunye ubhuti engangithandana naye wayesejele. Manje bengicabanga ukuthi ngoba waye-commit murder angeke aphume ejele, so that's why ngabe sengithandana nawe bese ngikhohliwe ngaye, kodwa ngizwe ukuthi uphumile izolo ejele. Hayibo, ngabe sengiyamangala, ngiyambuza ukuthi hayibo ungayikhulumi ngani yonke lento le. Uthi hhayi into engangingafuni ukuthi sikhulume ngayo because kimi ngase ngizitshela ukuthi i-past. Hhayi i-past yakhona sibuyile manje. Hhayi ngamangala laphayana, intombazana saba nongathi siyahwilizisana, kodwa ngoba ngimuntu engimthandayo ngazitshela ukuthi hhayi loya muntu uzokhohlwa ngaye. Saqhubeka sithandana. Kuthe ngelinye ilanga Matawu sathi sihleli, lo bhuti wafika wasithola sisendlini nale ntombazana. Wafika lo bhuti wathi yena sanibonani, wabulisa laphayana savuma. Uthe elaphayana wangena wavela wavala umnyango. Uthe makavala umnyango wakhiya. Uthe makakhiyile lo bhuti ubebonakala ukuthi umuntu lo ohlumileyo. Wathi kithi angisho niyathandana? Sathi yebo. Wathi wena bhuti akakutshelanga lo ukuthi besithandana? Uthi mina ngaphendula ngathi hhayi, akade engangitsheli kodwa ungitshele ngoba usuphumile ejele. Lo bhuti wathi right, so into ezenzakalana ukuthi mina nani singatshoni silimazana noma sibulalana, nina nobabili senizothandana nami. Hhayi kwangimangaza lokhu Matawu, ngangazi ukuthi kwenzakalani ngalo bhuti. Uthe ubhuti lwana wangitshela ukuthi yena usezolala nami ku-Sim 2 and then umfazi uzolala naye ngendlela eqondile. Kumanje nje Matawu, ngoba ngikhuluma kanje sesingama-girlfriend wale siboshwa lesi esaphuma ejele, angisazi ukuthi ngenzeni, angikwazi ukuthi ngibaleke ngoba akunalapho engizoqonda khona, angazi nokuthi ngenzeni. Mayefika sisonke nale ntombazana ulala nathi, mina ngilala ku-Sim 2, umfazi amlale ngaphambili. So angisazi ukuthi ngenze njani, ngidinga usizo kini ukuthi angazi ndawo la ngihlala khona kukithi and la ngisebenza khona umsebenzi wami omuhle engingeke ngize ngikwazi ukuthi ngiwushiye, kodwa into engizwisa ubuhlungu ukuthi ngilalwa umuntu wesilisa ungenza umfazi wakhe. Angisazazi ukuthi sengiyini kahle kahle. Maye sifuna sobabili uyisibiza endlini yakhe athi wozanini afike asilale sobabili. Mina nomuntu wami asenaso isikhathi sokulalana ngoba mina njengamnje sengine-drama engingayazi ukuthi ngizoyiqeda ngani. And intombazana kuyo phela akusiyinto emhluphayo ngoba yena ngumuntu oyethandana naye and noma wayemhlukumeza lo muntu uyamsaba naye, ayikho nje into engayenza. So angazi ukuthi ngenze njani Matawu, angazi ukuthi ningangisiza ngani ngikwazi ukuthi ngithole usizo. Asikwazi nokumbophisa ngoba lapho aphume khona ejele angazi noma unama-gangster noma unani, angazi nje. Ngicela nosizo ukuthi ngenze kanjani, ngihluphekile Mahlabezulu. Ya, kulapho kuphelela khona incwadi yethu ngobhuti othi yena sesenziwa umuntu wesifazana ngenye indoda ngenxa yokuthi wathandana nentombazane eyayike yathandana nomuntu owayesejele. Angazi noma sizomsiza kanjani ubhuti wabantu ukuthi aphume kulolu giba kulo,
ukuthi akwazi naye ukuphila impilo e-right, impilo engena-drama. Eyi, I can imagine ukuthi lo muntu lona udlula enkingeni engakanani. I can imagine ukuthi yinto emlimaze kangakanani ngaphakathi. Hheyi, hhayi asazi, ngiyiphosela